vas drugari, dobrodošli u novi video na kanalu. U današnjem videu ću vam pokazati kako možete da napravite prečicu za Twitter, Facebook, YouTube i ostale internet stranice na vašem desktopu. Znači prečica, pod prečicom podrazumevam da vam kliknete dva puta na ikonicu Facebook na desktopu i ono će vas direktno odvesti na Facebook. Nećete morati da idete na Google pa kucate Facebook pa da onda uđete na Facebook, nego će vas odmah direktno odvesti na Facebook. Ja ću vam samo pokazati na principu kako to radi kod Facebooka, a vi tako možete samo da prekopirate za Twitter i za koje vi hoćete stranice, za sve isto. Znači kako to sad uraditi? Idete ovdje samo desni klik na desktopu, znači na mišu desni klik, idete ovdje new, napravite ovaj novi ispod foldera ovo i tu date ovako. Znači za Facebook će biti ovako www.cpook.com. Znači za YouTube ćete staviti ovdje stavite znači link od sajta na koji želite da vas odvede i idete ovdje next. Ovdje date ime folderu, znači Facebook i idemo ovdje finish. I znači napravit će vam se ovako jedan jedan file kao znači folder na desktopu i kada kliknete na njega ono će vas direktno odvesti na Facebook. I znači evo pogledajte, evo ga, to je Facebook, direktno nas je odvelo na Facebook, tako da eto. Sada, pošto vi ne želite najvjerojatnije da vam ostane ovako ružna ikonica samo od pretraživača od Chroma ili koji vi pretraživač imate, već želite promijeniti tu ikonicu. Sada kucate ovako na Google Facebook icon.ico, ja sam već tražio, evo pogledajte, i znači idete na uđete u slike i kada ste ušli u slike, znači ovdje odaberete vašu ikonicu, važno je samo da bude u ICO failu, ne može nijedan drugi fail, mora samo ICO. Idete, ja ću ovu prvu uzeti, ajde nema veze, i kada dođete otvorite kao sliku, idete na sajt koji vam je ovdje preporučen sa strane. I znači kada ste došli na sajt, znači ovdje samo treba da kliknete download ICO file i ono će sačekati da se skine. I kada se skinu, znači možete da izgasite internet, dođete samo na vaš desktop, idete na ovaj folder, idete desni klik, idete properties, idete change icon, idete ovdje da pretražite, odete gdje ste skinuli ikon, ja sam u download, ovdje izaberete ikonicu, idete OK, idete apply, idete OK i ikonica se promenila. Znači tako uradite za sve stranice koje želite da vam budu na desktopu. I eto, to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala. Nadam se da vam se svideo. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećem i hvala vam na podršci koju mi dajete i veliki pozdrav. Ćao!